Mengan nafsu, mengan nafsu, sering hanatro, sering hanatro, tempat peniung, tempat peniung, sinolam donya, sinolam donya, mepajan pajan temarakan lon, mepajan pajan temawarehelon, tanyo ta junjong, tanyo ta lindong syedara dumnang, bepedu pedeng hayu lam kampong, bepedu pedu cangklangan kawom, tanyo ta junjong, tanyo ta lindong syedara dumnang, umpung cicem pala di chong ba ibong, di chong ba ibong, kayem di piyo, kayem di piyo, chong kaye rimba, chong kaye rimba, mengan nafsu, mengan nafsu, sering hanatrong, sering hanatrong, tempat peniung, tempat peniung, sinolam donya, sinolam donya, mepajan pajan temarakan lon, mepajan pajan temawarehelon, tanyo ta junjong, tanyo ta lindong syedara dumnang, bepedu pedu hayu lam kampong, bepedu pedu cangklangan kawom, tanyo ta junjong, tanyo ta lindong syedara dumnang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru